Thank you.
Egameni likaJesu siyambonga bazalwane uNkulunkulu losiholele wasihlelela nale nkonzo lekanjena kule mpela sonto. Amen bazalwane. Igama lami ngingumake Hlanze. Ngiyamthanda Jesu kakhulu uyinkosi empilweni yami. Isikhathi sesihambile kakhulu bathandekani. Bazalwane ukuthi singaqhubeki bafishane nje shaye umuntu munye utawuse make hlatshwa ukuzovulela inkonzo yomthandazo. Amen bazalwane. Yeah.
ukubheka kwakho nasemthambama. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi wena uNkulunkulu lo ukhuluma into bese uyatiyenteka. Sibonga Nkosi ukuthi uthi umhlabelela uzange ngethembeki. Uphinde uthi ukwenta konke baba lwendlela naku sokwendile namhla sila. Siyabonga uNkulunkulu wethu ungempela uNkosi yekukhondwa. Nasi lesikhathi Nkosi esisihlelile silibandla. Siyabonga yeNkulunkulu ukuthi ngempela sekuyenteka baba wethu lengcwele. Live lakho Nkosi yalimelela wena baba wethu sithandzako. Sesimema babe uningi bakho lovele kukhona kuthi kunasikhathi nasi sesiyamema Trinity yakho babe kwangathi beyingaphelela babe sangena kuna inkonzo sifuna ukuthi vela kukhona bakho baba wethu ngamunye asho sangithi solo kutove emakhaya la ngoba ngimvile uNkulunkulu ethinta yami impilo. Siyabonga baba lwengcwele wethembekile awuzange futhi ungethembeki egameni lelihle lenkosi yami Jesu Kristu lephilako. Amen. Ngicela bazalwane ukuphuthuma lo jasimokelela abazalwane inkulu lenkonzo le. Yazi awufika uSunday idabe seyivele ichitheka. Amen bazalwane. Ngicela bazalwane ukuthi lo dosimokelela nje bazalwane ngeke ukhone kubamukela ngekwami ngicane kakhulu la khaya. Ngicela lo tawutata ukukela nje bazalwane. Ngithemba ukuthi kukhona nalesingahlanganyeli nabo la kivakashiteli. Ngiyacela temukeleke kahle bazalwane. Haleluya. Angeke bazalwane sisahlabela nengoma nje sitawushaya tandla nje asenyuka lo nto ukela bazalwane sifa. Amen bazalwane. Siyawukela ishaya bazalwane. Haleluya. Amen bazalwane. Amen. Njalo bazalwane. Amen. Okay, ngibani lo kwatile ukubala? Ude lo kwatile ukubala. Lokho sonke sijabulile ukubala bazalwane. Amen. Bazalwane ngakaMotha Sibongo. Ngithunya Paul balakhaya. Ngithunya Paul balakhaya ngithathe lethuba ngimukele nonke ngabathe ndaze ngone phela la ngoba kunetihlelo ngiyabona nje lana kunetihlelo ezihlukene la kunabafundisi labanye bakulamanye amabandla kuna madikona kulamanye amabandla kunabantu abamcoka bakulamanye amabandla so kufanele sinirecognize bazalwane. Amen. Ngifuna ukuthi ke ngiphize ngibuyele emva kancane ngithathe noma ngisho abakanya ngithi ngifuna observe protocol. Amen. Bazalwane ngifuna ukuthi tivakashi lethu la ekhaya lesinato lana kufuna nitivence ekhaya ngoba vele nisekhaya kude ke stranger in the house of the Lord noma ngabe ukuphi kusekhaya. Ngiyabelieve lokuthi uze ube khona la nganasikhathi nasi nathi imvuselelo ukuthi uNkulunkulu ufuna ukusebenzisa nawe ngendlela yakhe lethide sisehlangene kuna inkonzo bazalwane. Amen. Sithatha ke bazalwane satha na inkonzo lesinayo la ema revivals bazalwane andasihloko lesithi saved to serve. Niyasiva lesihloko saved to serve. Kuthi sisindisele ukuthi siserve not to be served. Hayi ukuthi ngithi kufanele sibe kuserve thini but ngithi lesithunyiwe stewards ukuthi sihambe siyoseva labanye. Amen. Amen. Ngalamagama lawo bazalwane nangenze ngiyelena le but kuna Psalms 133 verse 1 angathi kukhona into ngamfundzela nje quickly. Psalms 133 verse 1. Maye kuhle kumnanzi kuhlalisana kwebazalwane ngikuvana. Ngicela uphinze. Maye kuhle kumnanzi kuhlalisana kwebazalwane ngikuvana. Amen. That verse le bazalwane ngilisholo nje thina sonke ukuthi let us feel at home. Ukuthi uqhamuka this is your home.
uNkulunkulu kuhle kumnandi sihlalisana kwalabangcwele. Sisangena ke bazalwane kule imvuselelo yethu lesinato ngifuna ukuchallenge each and every one of us lana bazalwane ukuthi singakwendi normal attendance nje lokuthi sihlale siya esonveni siya imvuselelweni, but nje ngifuna ukuchallenge wonke umuntu, each one of us la ukuthi asiteye bazalwane. Let's do what we have to do. Asenele fanele sikwende ukuze sibe presence yaNkulunkulu. Ikakhulu ngoba bazalwane silibandla maybe nje ngivete lokuthi inkonzo lokuqala namuhla kusasa tiyachubeka. Then kuyophela kahle Sunday. Kusasa sitabe seko kuba lapho khona sihambela khona sisenda i-soul winning. Lesawugcina khona senda i-open air lapha endasemahwalala. So ngicabanga ukuthi kumcoka ukuthi nathi iqale la lemvuselelo ube nje umthandazo wonke umuntu ukusana ukuthi lemvuselelo lesi sifuna kuyifafada lengaphandle namuhla si-challenge ukuthi each one of us ayiqale la kithi so that kusasa nasiphuma kutobonakala. Amen. Ngalamagama la ngolamavisha abazalwane ngithi Nkositane busisa siyanemukela ekhaya kuMahwalala Evangelical Church. Amen. Amen bazalwane. Bebaye bathi wenze kahle wafika nawe wenze kahle wafika nawe wenze nalokuthi sale bavuselana kodwa nje ngalokuthi bayathi thina sekuhlatshelwa lengoma le kodwa ke bengakasho bathandekayo akusanankinga ngithemba benivusela labasivakashele. Amen bazalwane yinto yasekhaya lento le. Amen bazalwane yinto yasekhaya lesinye isikhathi uyibona lokuthi iyafohla ayivumi lesinye isikhathi ayivumi nalokuthi uthule. Amen bazalwane. So kongathi singahle siyidedela lento naseyifuna kwenta letinto tasekhaya. Amen bazalwane. Sithe khona impela sithe khona sesikhona. Haleluya. Ngicela bazalwane singamoshi isikhathi ngicela lo tawuta sinikelisa. Amen. Kulento yasekhaya siyayifaka nemali. Haleluya. Uze iqhubeke lento yasekhaya. Yayathi into yasekhaya kini uze uthome nje nangayo into ayakini mbaba nangafika imoto yakini la kude nalongathi uyapi uyeva nawe nje la simeni semandla ukuthi ya kwasekhaya ke lo ngabe nine kwakini lokwabothi lokwakha boJesu bazalwane ngitawubona ke lokuthi siyisupport lento yasekhaya siyisupport even financial bakhona nebadvula. Haleluya. Haleluya. Ngiyabonga mfundisi tihleleke kahle letinkonzo leti angeke tonikelisa but nje tihleleke kulesizini yadvula. Sekabuka kabe ma-civil servants asibele bantwana
kuyasikhombisa la ukuthi nihlelile nakunika isikhathi emsebenzini waNkulunkulu natowena. Inkosi emhlaba isikelele. Sivusele bomake bobabe Sunday school labasha egameni lika Jesu. Siyabonga Paul bethu sihlokolele isikhethele sona angathi ukuthi nifike kanjani. Bathi nje ngithina ngibuka lesihloko lesithi sikhululelwa kuyomsebenzela. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu kuMoses hamtshele Faro akhulule bantu bami so kuze kuthi baye kongikhonda bayongisebenzela ehlane. Inkosi emhlaba isikelele. Lokusho ukuthi bazalwane uma usengasitakali noma usengasinziswa noma usengakhwesh esoneni ubophekile nje nanifika livangeli inceke ukuthi ishumayela wena bese uyakhululwa awuthi sowukhululiwe bese sowufuthumalisa situlo nje kuphele sonphele manje siyabonga Pholi inhlamhla sihle intofotofo kodwa ngiyamthemba umfundisi wami ungendenga ndingajiji lethi into lathi boleka kwena ndiyava ngosentehla. Siyabonga kakhulu uHoli bethu ihlelele inkosi emhlaba isikelele. Ngila ekuthenini asifuthumalisi nje lesitulo kuphela ukuthi usengisinzisiwe sekuphelele khona lapho. Kodwa lokumcokwa ukuthi we are saved to save. Indlela yokuseva ke ihlukene kanene. Lenye yato yekumkhonda uNkulunkulu ngenayo lengidangayo. Inkosi emhlaba isikelele. Ngiyathi ngontaba mncane amen kule nkonzo lengidangayo kodwa ke asengifunze livesi bazalwane kumakho 12 Makho 12 verse 41. Makho 12 verse 41. Start lapha ku 43. Okay, angifunze bazalwane. Jesu wahlala phansi macondzana lelibhokisi lemnikelo. Wabukela ticuku inikela tifaka imali ebhokisini. Hallelujah. Jesu wahlala phansi macondzana nelibhokisi. Kule verse leli kukhona lemtibuta bona ukuthi Jesu umenyelwe ini wena? Jesu yini mandate yakho yokuthi emhlabeni? Okay, so ufika sokhanza abantu base inkonzweni bayanikela. Wena umJesu sowuhlala phansi uqondzana nelibhokisi uyabuka. Sisetawunikela nje bazalwane. Ngifuna ukukhulumela nangiJesu lothi bantu mabanikela abuke yena. Lo Jesu lothi umuntu akafaka sandle ekhikhini apenetrate yena noma ngabe ufaka ibhokhathi liso lakhe lipenetrate libone ukuthi ushiya malini lekhikhini. Lithi leverse wahlala wabuka. Okay, sekwentekani kabukile. Phela sawona. Wahla labanye lababe njingile bafaka imali letinkulu. Umfelokati lotsite labephuyile weta wafaka tinhlavu letimbili telithusi letenda isenti. Jesu wabita abafunzi bakhe wathi
wathi kubo ngiqinisile ngithi kini lo mfelokati lophuyile unikele kakhulu unabo bonke ngobe bona bebaqupha uma uqupha labona uqupha amanqobo uqupha ushiya lesandla siyashiya sikhona ukuthatha konke bona bebaqupha ulokuningi uthi ke Jesu mina ngimJesu bantu basetawunikela nje mina ngiyabona abahlanga zothatha inzaba yathula mina ngiyabona ukuthi village labanye sebalwa ukuthi bobani bathole kakhulu kodwa Jesu uyabona ukuthi bobani bathole ini ngakho ubhekile ukuthi lo muntu lakutholile akulethe endlini yaNkulunkulu mhlawumbe lakithi ungathi sezosilethela lo 10 rand abesinezaba thina kodwa uNkulunkulu lobona ekhikini lemungu hayi mani kuthi uthi ekhikini uNkulunkulu lobona ku-account yemungu ukuthi kukhale malini uthi uNkulunkulu mina ngiyahlola ngoba utawuta namphayo lemathi ukuthi akasebenzi afika nikele 10 rand bangatishayi itandla ukhamuke mina mhlawumbe ngifike nikele 100 rand bashaya itandla abantu abathi ukuthi phayo ukhokhe konke lanako mina ngishiye 2000 ekhikini lami ngoba uNkulunkulu uyabona ngiyacela bazalwane silethe umnikelo ngabe ngiyayikhuluma lenzaba yekubona lenzaba yokuhlala phansi uthi Jesu ufika njani ukuhlaleni phansi isinto enkonzweni ubuka umnikelo ngiyacela press team isihlabele nisitawunikela batonikela abantu labadiko ukuthi babonwa uJesu bantu abadiko ukuthi Jesu uyababona lo bafaka sandle and uyababona lokuthi bashiyele ekhaya mina ngimakhuthatha lokuthi yebo wesonelentile lephutha lokushiya lekhaya phela salukuletha bonke lokhona nyanga nakusasa tiyakhubeka tivuselelo njengoba sowuvile ukuthi Jesu uyabona ngicela ukuthi kusasa masitha usinawuqupha wathi Jesu uyabona ukuthi ushiyile haleluya hayi mani kunento lekumele siyenze Sunday makuphela leti inkonzo la mnikelwe haleluya ngiyanikhuthaza bazalwane ukuthi Sunday asiphatheni imali khona sitayenda unebala batawujika letinto tabo bayathi ke bala banje namisho mina ukuthi bantu bajika na kodwa kunebala bajika bajabulile nabanikele mbamba banikele indlela ukuthi ubongibona ukuthi athi lo mzalwane lo ubonile ukuthi uNkulunkulu ubonile haleluya praise team nangaya ngami impela ngasa ngoba nasamkhulumela imali bona
Nkosi bantwana bakho sebanikele egameni lika Jesu. Sehlisela sibusiso uma kunye nangamunye lonikele la. Sithi Nkosi gcwalisa lapha thathe khona. Wena uNkulunkulu lobonako, wena uNkulunkulu lowatiko ukuthi uthethephi. Sithi Nkosi siyacela ubusise Nkosi egameni lika Jesu. Ungambusisi financially kuphela, umbusise Nkosi nasempilweni. Aphile Nkosi bebede negula lokubaphatha kubazalwane labanikelela. Lomunye Nkosi akakanikeli. Hayi ngoba Nkosi athanza kodwa kude kona. Nabo qhubeka Nkosi babusise egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Thandazela somandla Nkosi nakusasa siseda sitawunikela. Angathi bazalwane ngathiza inhliziyo tabo balethe Nkosi lokukhulu kakhulu kunalokhu egameni lika Jesu. Amen. Ngithemba ngilele balingani bami. Ya, angiva kahle ngathi Jesu uyahlola. Hlola zafika le account. Sisengiyenzile babojula. Uhlolile bazalwane noma ke sivela mhlale ekuhlola. Lokusho ukuthi kusasa kutabe batawunikela bodwa babehlanze kusasa. Ngicela nje bangabaphithi idelisi la. Batawuba nje nesitshe sabo sodwana. Noma bangasibhala ukuthi thula. Siyababita ke bese bayafaka ngoba hey nibahle bazalwane nemali nibahle kakhulu haleluya bazalwane nibahle bazalwane niyabonakala nje ukuthi ninemali haleluya bazalwane ngiyayithanda ke le mva yokukholwa ngobe uyadikhethela athi lo umhlabeleli kokukuningi kudekiwe kodwa nje mina ngadikhethela uNkulunkulu amen bazalwane. Ndawucela bazalwane siphuthume lo Dr. Simukelela sikhulumi sethu salamuhla lesibuya le eNgilandi. Sihloniphekile lamuhla bazalwane. Lo Simukelela sona angakedi tosipha live lenkosi. Sisasho sithi kwakukuningi kudekiwe emehlweni ami ngazikhethela uNkulunkulu kwakukuningi kudekiwe emehlweni Sekadile Chairman bathandwa sengithatha lo mlandzela ngoba nami ngaphasi kwakhe amen. Sitomukela abazalwane incebo yethu ledobe isikhonda throughout the services bazalwane amen. Simukela yena Reverend M Mohammed bazalwane niyalathi mosigama amen. Sitomukela yena ke umfundisi Mohammed bazalwane asetata sikhonda bantu bakho ke babe kukhona labakulungisele kona angati ke babuthi baconze ukuthi uticedze leti nkonzo noma cha kuloku labakulungisela kona babe bathi usathi nje kulungilungisa ube uhlafuna babe amen. Siyabonga lenkonzo simemukele umfundisi sisaqhubeka simlalele amen. Ipraise team isasukumisela yena Now
lithi home sweet home. Jerusalem is my home. Hallelujah. Ake sihlabelele bazalwane semvuselelweni. Hallelujah. Home sweet home. Jerusalem is my home. Down the valley, up the mountain, Jerusalem is my home. Down the valley, up the mountain, Jerusalem is my down the valley, down the valley, down the valley, up the mountain, Jerusalem is my home. Down the valley, down the valley, up the mountain, Jerusalem is my egameni lenkosi yami Jesu Kristu. Ngisamthanda abazalwane uNkulunkulu kakhulu inkosi nemsindisi wephila kwami. Kude lo munye ngaphandle kwakhe. Kude lengiyethemba lenginalo ngaphandle kwakhe. Kude lengiyelivala lengingakhela kulo ngaphandle kwakhe. Kude umthundi lengingaphumula kuwo ngaphandle kwakhe. Ngoba uNkulunkulu empilweni yami. Hallelujah. Bathandekayo ngivusele bonke bobabe labakhona endlini egameni la Jesu Kristu. Amen. Hallelujah. Ngivusele bomake bonke labakhona egameni la Jesu Kristu. Ngivusele ma-single adults egameni la Jesu Kristu. Ngivusele labasha egameni la Jesu Kristu. Children's ministry. Yabona. Children's ministry. Hallelujah. Ngibe bathi siqala ngaloshaya keyboard. Ngivusele dokotela. Wetintaba. Awuyamva. Hallelujah. Ivuselelo namhla uvela kuphendula. Ngivusele ipraise team lehloniphekile. Hawu bazalwane tikhona into enkosi. Ngivusele ke bazalwane ngalokukhethekile tonke ivakashi tethu letikhona emkhathini wethu egameni la Jesu Kristu. Hallelujah. Sithi ke maphalala don't feel at home but be at home. Hallelujah. Sithi nje be at home ngiyethemba ukuthi nangabe ukhona walakhaya lohlele eceleni kwakhe ukwente wadivela usekhaya. Hallelujah. Nangabe bekasengikendi kanjalo ake uthathe ukuthi nje kulamakhata am throw off guard. Kepha ke nyalo ke ngiyethemba ukuthi utawenda umsebenzi. Hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane kuba khona endlini yenkosi namhla kusihlwa umuntu athathe kubonga kulabo labasihlelele lo mhlangano bathandekayo umuntu akathi ubuka liphepha this week
Wathi uyabuka ukuthi maye kubhizi. Yebazalwane ake ngishayele tandla. Hallelujah. Ake ngishayele tandla. Ngicela nje ukuthi makhelwane maye wende kahle kuba khona. Hallelujah. Uthi nje makhelwane maye wende kahle kuba khona. Makhelwane maye wende kahle kuba khona. Hallelujah. Bazalwane ukuthi kudekiwe nje lengaphandle benze nalamakhata nawo anje. Hallelujah. Kepha ke sisebukhoneni benkosi bazalwane kufika kwethu ngeke kube lide. Hallelujah ngoba uNkulunkulu ukhona la sithelele kona. Hallelujah. Bathandekayo ngicela sivule encwadzini ya Exodus chapter 7 verse 16 lekungemavi lesithathele kuwo lesihloko lesithi saved to serve. Hallelujah. Saved to serve. Hallelujah. Ukhululekele kukhonda simakanzi. Hallelujah. Ukhululekele kukhonda simakanzi. Hallelujah. Bathandekayo sisavula nje umuntu uyanaka ukuthi kude into lo yenda ude sizathu. Kude into lo yenda ude sizathu. Noma ngabe sokwenda subconsciously, but there is a reason for everything that you do. Hallelujah. Manje ke bazalwane nalo uNkulunkulu lesimkhondako naye kanjalo. Kungakho ke kule weekend lesikuyo sitabe nje sibuka lesihloko bazalwane lesithi sikhululelwe kumkhonda uNkulunkulu. Hallelujah. Bathandekayo cha ngicela nimcolele mfowethu uphayo lapha le desk bambolekile bazalwane manje usalifunza so ke kulokunye uhambe bese kwenda njalo angathi noma ngishintshe ama mics yini if it is this okay hayi niyabona ke bazalwane bonjinela bayayibona inkinga bathandekayo ngicela bekhona lo ngifundzela ngeSiswati sitawu fika lapho khona sithandaza sesicedzile kubuka namavi labhalwe la Exodus chapter 7 verse 16. Ubakhuluma kuye uthi simakathe uNkulunkulu wemaHebheru ungithume kuwe wathi ibofike ngithi khulula sive sami sihambe khona sitawumkhonda edlane kodwa kuze kube manje usengakakwendi lokho lengikutshele kona. Hallelujah. Lelinye lihumusho lesingisi lithi and you shall say to him the Lord God of the Hebrews has sent me to you saying send my people that they may serve me in the wilderness. And behold, you would not listen until now. In Message version yona iti, the God of Hebrews sent me to you with this message. Release my people so that they can worship me in the wilderness. Hallelujah. Livi lasmakatse leli bazalwane libhalelwe thine lilungele thine futhi liphilisa thina. Kunemhlabeleli bathandekayo ecilongweni levangeli. Hallelujah. Ngulapha ku number 8. Number 8. Ingathi praise team bengangisida bazalwane. Sisaphekeletela nami umlayeto. Lothi khulula sive sami sihambe. Khona site umkhonda edlane. Hallelujah. Khulula sive sami sihambe. Khona site umkhonda edlane. Ngingayicala bazalwane ngenhleleke. Manje labazalwane bapracticeile labazalwane. Nibevile bazalwane. Manje ngikuthi lo nyumzalwane lengekumusho. Ukhalile lo myelana wathi akakhoni nakushaya uyabona leti tempo.
Manje wathi nomzalwane eqhamile bekukhona naba practice. So ke yena bekakhona. Hallelujah. Ubani bazalwane bazalwane namhla kusihlwa mkhonde uNkulunkulu. Mkhonde uNkulunkulu. Mkhonde uNkulunkulu. Lokho kutawuqala ngokuthi uthi Nkosi ngingowakho nako konke lokini. Nkosi ngingewakho nako konke lokini. Nkosi ngiyadendlala phambi kwakho nako konke lokunike kona. Ngiyadinikela kuwe nako konke lokini. Khona simakazi. Hallelujah. Bathandekayo
wonke umuntu uphethwe. Wonke umuntu uphethwe. Usaphila namhlabeni utawukhetha ukuthi uphethwe ngakuphi. Ida uphethwe ngale mandleni ebumnyama noma utawukhetha ukuthi uphathwe ngemandla ekuphila. Emandla laletha inkululeko. Emandla yensinziso. Khona simakathi. Sithi lesihloko ukhululelwe ukuthi umkhonde uNkulunkulu. Lokuchaza lokuthi yonke into inesizathu. Lapha bazalwane la sifunza khona incwadi yaExodus. Lapho sifunza khona ngekukhokhwa kwebantwana bakaIsrael eGibhithe baye endleleni liya eveni lesethembiso. Bathandekayo livi laNkulunkulu leli libhalelwe thine. Lilungele thine futhi liphilisa thine. Lokusho ukuthi noma ngabe sifunza lendzaba yebantwana bakaIsrael lokuthi ibhalwe eBhayibhelini kusho ukuthi kimi nawe it can apply. Kuthi sibone ukuthi nathi nasingakakhululwa uNkulunkulu kufana lekuthi solo siseGibhithe. Nasingakakhululwa uNkulunkulu solo siseGibhithe. Ngoba sithe nasicala sathi down the valley up the mountain Jerusalem is my home. Kunaleli khaya uNkulunkulu asibekele lona. Leli khaya la afuna sifike khona. Leli khaya lapho afuna bonke abantu bafike khona. Manje abantu babanjwe kuleli Gibhithe labahleli kulo. La sifunza khona abazalwane kunenkinga yekuthi lamhlabeni there are two masters. There is the true master which is God. But bese kubana Pharaoh longasuye uNkulunkulu. Ngaka ukuthi bazalwane na ufunza incwadi yaExodus na ikhuluma ngalo Pharaoh ayimusho ukuthi ngimuphi lo Pharaoh. Even though they had all the records. But uNkulunkulu kwenda mabomi lokuveta ukuthi sisaphila emhlabeni diningi itimo netindvo letingagcine tibo Pharaoh setisithumbile. Abathe uNkulunkulu hey ngifuna ukukhulula mntana sekhaya uthi kodwa ngibambekile Nkosi. Kanti khona insinziso. Ikhonela wonke umuntu. So kunenkinga lekhona emhlabeni bathandekayo. Lapha sikhanza kuna Pharaoh. Pharaoh lo lekhulunywa ngayo ngoba labo Pharaoh bafanani. Kukhona labo Pharaoh lababona ukuthi yathi nasinala abantu baNkulunkulu sibaphatha kahle. Into disihambela kahle. Kodwa lapha lithi lelivi laNkulunkulu na ufunza kuExodus chapter 1 sase lesive saka Israel siyanza kakhulu. Wase lo Pharaoh so divela threatened ukuthi hey nasi lesive saNkulunkulu sanza bo. Ingabe ngenda njani? Wasekenayo ngalokubanga lo Pharaoh ngale ngcondo yemuntu uthi hayi angimcinzetele lo muntu kuzatoyekela lo kwanza nalo prosperisha lanikwa uNkulunkulu wona. Kanti akaconzi ngokuthi lona uNkulunkulu simakathe lo wadala izulu nemhlaba. Lona nguNkulunkulu waIsrael. Lo uNkulunkulu waboAbraham, Jacob na Isaac. Lithi leBhayibheli lokumchaza ngalo bazalwane na ufunza lekuqaleni lithi lesingisi and they were fruitful and they multiplied and they filled the land. Hallelujah. Manje nangibuka lamagama ngiyanaka ukuthi ha naba labantwana bakaIsrael sithi noma lesimo sibacinzetela kodwa bona benta lokho uNkulunkulu lakuthuma umuntu wathi uNkulunkulu kumuntu icommand yeqala be fruitful and multiply and fill the land and have dominion. Manje lapho bazalwane nginaka ngokuthi wo labantwana bakaIsrael noma bahlala leveni lebuqili kodwa bona uNkulunkulu bekamunye bebamati ngulo uNkulunkulu wabo babe wabo.
kusho ukuthi bachubeka bakwenda lokho bebafundiswe kona. Ngakho ke uNkulunkulu wachubeka wabenda baba fruitful, ba multiplier, ba dominator, bagcine sebayi-threat. Kuthi angisho namhla ebusuku bazalwane ukuthi nawe ngenteka kube udikhwanza kwangathi useGibhithe. Lalela, akusiko ukuthi useGibhithe ngoba mhlambe sometimes wonile, but useGibhithe ngoba uphila la emhlabeni. UseGibhithe ngoba uNkulunkulu kunevivinywa lafuna kwenzisa kubo. There is a test uNkulunkulu akufaka kuyo kubona ukuthi nangathi into ngiyadiyekela mntwana sekhaya ingabe usengangikhonda yini. Kungako namhla kusihlo sithi mkhonde simakathi. Ngako konke lokuwe, nako konke lonakho. So lana bazalwane lithi laqhubeka leBhayibheli lithi kwefika isikhathi lapho uFaro sekagcina aya nakulabo make labasita naba lababelekabo. Uthi nangabe kuvela umntwana wemfana nibombulala. Kodwa naka ukuthi kwenteka kanjani? Labo make bathi hayi ngeke sikhone thina kuphambana lenthando kaNkulunkulu. Hoy bayabayekela uthi uyafika Faro bathi kahle labantu laba basina sesithi sibale next week sive uthi hayi sebatele. Lithi ke lelive uNkulunkulu wathi uyababusisa labo make. Ubabusiselani ngoba bakhona simakathi. Yini khona simakathi kwenta inthando yaNkulunkulu. Haleluya. Kungako sithi ngithandekayo khona simakathi. Lapha bazalwane nginaka ukuthi uNkulunkulu ufuna ukukhulula labantwana bakhe. Uthi nakabita Mose akhuluma naye uthi Mose sengikuvile ukukhala kwabantwana bami. Futhi ngidibonele mina ngemehlo ami ukuthi sikhathi sesifikile ukuthi ngibakhulule. Ngana sekhaya ngithi mina namhla entsambama usamkhonda simakathi noma ukulesimo lesikuniketa ipressure kulesimo lova ngathi siyacinzetela chubeka ukhale kuNkulunkulu. Uyakuva uNkulunkulu. Utakupha emandla uma umelane naleso simo. Leso simo lova ngathi namhla iGibhithe yakho. Leso simo lova ngazi ukuthi wena ngufaro wakho. But yathi mntwana sekhaya ukuthi eGibhithe is not your destiny. But instead Jerusalem is your destiny. Usaya eJerusalem on your way. Mukhonde simakathi. Lapha bazalwane lo Exodus nawuva nje legama lethi Exodus angathi kuwe mthandekayo kodwa kimi nje ngibona siquku sebantu lesikhulu. Hayi phela munye hayi babili. Siquku sebantu lesikhulu. Lokusho ukuthi bathandekayo sisamkhonda simakaze kufuna sathi ukuthi kunebantu lekufuna ukuthi baphume eveni lebugcili baye eveni lesithembiso. Kunebantu lababanjwe etono lekufuna baphume etonweni bakhonde simakaze. Kunebantu lababanjwe etimo lekufuna bakhululeke kuze bato enjoy ipresence yaNkulunkulu. Kunebantu bazalwane labangathi ukuthi babheka apha empilweni labathi ngakhululeka kuze bato wathi ukuthi uyakhondwa lo Nkulunkulu esimkhondayo. Manje kudzinga abazalwane labatamkhonda uNkulunkulu. Bamkhonde bazalwane nasithi lokukhonda simakaze lithi lelinye lihumusho lithi to serve me. Lelinye lithi to worship me. Lokusho ukuthi bazalwane uNkulunkulu ufuna uku-establisha i-relationship nemuntu. Asinasa establishile bese uyawabeka ema-T's and C's. Kungako bazalwane kule ncwadi ya Exodus sithola na the 10 commandments. Kungako kule ncwadi ya Exodus bazalwane sithola nale mithetho leli ngoba uNkulunkulu ufuna kwakha ubudlelwane nalabantu bakhe kuzata ukhona ukuthi bahambe kanye basamkhonda abaholele endzaweni lababekele yona. Kungako bazalwane nathi sinale live la uNkulunkulu. Lina lo mthetho waNkulunkulu. Lina letinto uNkulunkulu asibekele tona ukuthi nangabe sifuna kuba nebudlelwane naye, nangabe sifuna ukukhula enkosini, nangabe sifuna ukuthi asisebenzise, asendi nje timpo noma kanjani, kodwa sihamba ngale ndlela uNkulunkulu asibekele yona. Indlela yokumkhonda. Ngoba yena ufuna simkhonde. Bathandekayo kunale ndlela lephumako. Lapha the Exodus baphuma eGibhithe baya eveni lesethembiso bazalwane. Lapha nginaka ukuthi uNkulunkulu lapha lasifunza lelive ukhuluma naMose uthi Mose
hamba kufara ufike umtshele nakho lengunaka kobazalwane. If you can look at all the statements uNkulunkulu nakakhuluma akathi if uthi mtshele ukuthi labantu ngitabakhokha. Hayi kuthi mhlawumbe Pharaoh, hayi if you are negotiator, uNkulunkulu is saying because I have said I am the word and whatever I say is lasting and whatever I say will come to pass. Uthi hamba utshele Pharaoh ukuthi labantu mina ngitabakhulula. Kodwa ke uNkulunkulu uyamtshela Moses sebana Aaron lana bazalwane uyamtshela ukuthi cha ungethuki Moses ukuthi ngeke akuve the first time. Kutawufuna usuye emahlandla leni ngoba ngitayiqinisa utawucale yena ayiqinisa inhlitiyo yakhe. Kodwa ke ngihamba kwesikhathi nami indaba sengiyayiqinisa. Leli because lapha uNkulunkulu is trying to establish ukuthi emhlabeni noma endalweni yonke munye kuphela uNkulunkulu. Bathi labahlati yaBhayibheli the 10 plagues represented the 10 deities noma the 10 idols noma the 10 gods labagibhithe bekabhilivela kuwo. So uNkulunkulu wakwenda ngamabomu ukuthi kube na the 10 plagues because uzama kubakhombisa ukuthi lento lenibambelele kuyo magibhithe ilide kimi. Mina ngiNkulunkulu who is above all. So uNkulunkulu nana was demonstrating his power, was demonstrating ukuthi nguye kuphela athemba lengilo, was demonstrating ibantwana bakaIsrael ukuthi nangabe indawo qhubeka nibambele kimi nikhonde mina ngidanikhulula futhi kude nokungetulu kwemandla. uNkulunkulu lesimkhondayo. Ingabe kuwe ngisiphi isimo lesikubambile. Ingabe kuwe ngisiphi isimo lesikubambelelako. Ingabe kuwe ngisiphi lesimo lesikuvimbele ukuthi umkhonto esimakade ngalokuphelele. Ngithi namhla kusihlwa mthandekayo ukhona uNkulunkulu angakusida. Angakukhulula. Ukhona uNkulunkulu angakusindisa. Mhlambe egula emtimbeni uNkulunkulu angakuphilisa. Mhlambe dimo emsebentini uNkulunkulu angakunika ibreakthrough. Mhlambe dimo ekhaya uNkulunkulu angakunika lenjabulo leniyifunako. Mhlambe nanawe personally ngoba bazalwane sisaphila kulomhlabathini into letendekako. Mhlambe you have lost your peace. But I'm here to declare tonight ukuthi nangabe utatinikela kuNkulunkulu uthi Nkosi ngifuna ukukhonda. He is the Prince of Peace. He will give you the peace you need. Khonda simakathe. Ngicela sinake ke bazalwane namagama lawasho koNkulunkulu uthi hamba uthi kuye simakathe uNkulunkulu wemaHebheru. Simakathe uNkulunkulu wemaHebheru. Bathandekayo kunaleli gama laNkulunkulu lelithi simakathe. Ubona naka leligama abazalwane livame kusebenta lapho uNkulunkulu akhuluma nebudlelwane bakhe nebantu bakhe. It is a relational word lelikhombisa lo uNkulunkulu uthi Mose nakabuta athi yeNkulunkulu kodwa nangifika kulabantu ngathi ngithunywe ngibani. Uthi uNkulunkulu hayi utawuthi nginguye lenginguye. Utawuthi nginguye lenginguye. Abe ngasho uNkulunkulu athi hayi utawuthi nginguye ukuthumile. Kodwa uthi nginguye lenginguye. Lo lenguye bazalwane ngeke ngithi mina ngifana nesibongo. Ngathi bekade usilabantu nakathi nje nginguye ngibani lo nguye uthi nginguye lenguye. Because nakathi nginguye usho ukuthi whatever that you need him to be he can be. Whatever that he needs to do in that moment nangabe wena uthi simakathe ngikhala kuwe he can do it for you. Ngakho uthi nginguye lenguye ungithumekile. Uthi yena ukuvile ekhala kwena. Bandla levangeli bandla laNkulunkulu uyaniva uNkulunkulu. Ngoba lo nginguye lenguye solunguye namhla. Ngoba nayitola benguye. Namhla solunguye. Nasemaphakatheni utabe solanguye. Ngoba yena akagucuki. uNkulunkulu lotele ukukhulula. uNkulunkulu lotele ukukunika insinziso. uNkulunkulu lotele ukukunika ukuthula. uNkulunkulu lotele ukukunika injabulo. uNkulunkulu lotele ukuphakamisa. uNkulunkulu lotele nje kutoba nebudlelwane nawe ngoba phela wena wakhiwe ngemfanekiso wakhe.
ngicela abathandekayo kube yinto lesiyifaka ebucondweni wethu le. Each day you wake up and you look in the mirror, you say, this is an image of God. Noma umhlaba noma sitha singendani empilweni yakho kodwa uthi na ubuka esibukweni uthi this is the image of God. Bese nangabe uthi ngakhala kuSimakade bese uyakhala uthi Nkosi ninguye lenguye ngenelela empilweni yakho. Ngenelela kulesimo sami. Ngidiva Nkosi ngifuna ukukhona kodwa emahlombe amayasinza. Kodwa bese ngikhumbula ngithi washo Jesu wathi ninele nemthwalo lesinzalo iletheni kimi nithule kimi mina ngidanika ijobe lelula leni ngoba uNkulunkulu ufuna nje ukuthi wena umkhonde akafuni kube nendvo letawuba sendleleni akafuni kube nendvo letawuba semkhatsini ufuna nje wena uphelele with your full focus on him. Ngakho ibandla levangeli sithi nje kule weekend mkhonde uNkulunkulu mkhonde uNkulunkulu. Naku ke le ngifuna abazalwane ngakathandazi uthi sinake lo uNkulunkulu nakathi ngimuSimakade uthi kuMosi, I have heard the cry of my children and I have come down to rescue them. Lo uNkulunkulu bazalwane lesimkhondako noma awasemaphakatheni kodwa solukhona. Lo uNkulunkulu bazalwane lesimkhondako noma uva ngathi wena ukhashane ngithi mina namhla ukhona. Uthi I came down so I can save them. Ngithi namhla kusihlwa bazalwane he can come down so he can save you. He can come down so he can rescue you. He can come down khona tongenelela kulesimo kuwe lesikubambile lesivimba ukuthi ungamkhonde. Mkhonde kunemagama lashiwo kwabhalwa nguJohane uthi livi wase uba ngumuntu weta wahlala emkhathini wethu. Bazalwane livi nguNkulunkulu livi lo bekakhona ekuqaleni livi waba nguKristu Jesu lo wedla waba semkhathini wethu. Uthi Mateo nakabhala uthi igama lakhe ngu-Emmanuel, God with us. Ngakho ke bazalwane asimkhonde sathi ukuthi unathi. Asimkhonde sathi ukuthi unathi. Asimkhonde sathi ukuthi uyasibona. Asimkhonde sathi ukuthi uyasiva. Asimkhonde sathi ukuthi asinike amandla ekwenta lokho lekufanele ukuthi sikwende ukuze sitomkhonda kahle. Sitawuphuma kule weekend kusasa siyaphuma bazalwane. Siyashumayela lokho nje latawuthi uNkulunkulu asikwende. Yena utazibetela namathuba ukuthi sikwende. Kumkhonda uNkulunkulu. Lokuthi ukhona namhla kusihlwa washiya konke lokunye bekhona kumkhonda Simakade lokho. Lokuthi wena uvumile ukuthi Nkosi namuhla ngifuna kuyohlanganyela nelibandla lakho kumkhonda uNkulunkulu. Kodwa naku lokumcoka kunako konke uthi unikele impilo yakho ngalokuphelele kuye. Unikele impilo yakho ngalokuphelele. Ungancepheteli, ungangeni ukuthi hayi ngisayitesta lento cha ntwana sekhaya ngena luwonke. Ngena luwonke. Lapha wathi uNkulunkulu nasekathi abahambe baphuma bahambe. Kude lo wasala bazalwane akude la villa kusho ukuthi kunebaka Israel abasala kuthiwa bonke baphuma. Kodwa ke simanga ukuthi ngazi ukuthi nalamaGibhithe khona labalandzela. Leni ngoba abona ukuthi nami lo uNkulunkulu ofanele khona. Bathandekayo impilo yethu kulomhlaba ifana nalendzaba yebantwana bakaIsrael. Uma sitalwa kufana nekuthi sitalwa into the bondage of sin. Because the live laNkulunkulu lithi by nature we are sinful. So mastalwa into the nature yalama Israelites aseGibhithe kusho ukuthi sidinga lotasikhulula.
kungakho lo nkulunkulu nakathi nginguye lenginguye lelivi liyasivetela ukuthi nginguye wase uyavela uba ngumuntu uyaphila igama lakhe kwaba nguJesu Kristu lekunguye ke lositako bazalwane kusikhulula kusikhokha eGibhithe kodwa angasikhululi kuphela nasesikhoka eGibhithe kusho ukuthi kusenana iwilderness lekufuna ukuthi sihambe kuyo le wilderness bazalwane kule mpilo yethu the life that you live because in the wilderness kuyashisa in the wilderness kunema uncertainties in the wilderness kune danger in the wilderness ungahamba ukhathale in the wilderness ungagcina ufile ungakefiki lapho uye khona manje nangabe siphume eGibhithe sakhokha kulo Kristu rest assured that he'll be with you because his name is Emmanuel usinakabhala umprophet Isaiah uthi he shall be called the wonderful counselor lokusho ukuthi noma ngabe you are going to personal challenges emotional challenges ukhona Kristu who is your wonderful counselor bese lithi lelivi nakabhala Isaiah ngale nkosi letako uthi he is mighty God lokusho ukuthi unemandla ephikwato tonke etimo ukukhulula nekukulwela because he is the mighty God bese uthi he is the everlasting Father lokusho ukuthi la endle empilweni sisaphila nangabe kunababe lesingathembela kuye ngoKristu Jesu is the everlasting Father bese kugcineni lithi he is the Prince of Peace shothi utele ukunika ukuthula uthi noma ngabe you feel like you are in the Egypt but nangabe uyathi ukuthi uNkulunkulu unawe you can endure the test and you can be set free and you can be on your way home kepha ke bazalwane lapha nakathi uNkulunkulu abahambe nabazalwane bayomkhonda namuhla lithi ngithi njengoba mina nawe sesitholile insinziso asambe siyofuna nabanye lencwadi ithi Exodus ngithe mina lapha ngibona sithuku lesikhulu siyaphuma siphume eGibhithe siya kuNkulunkulu kunebantu labalahlekile la ngaphandle kunebantu labangaboni la ngaphandle ukuthi basebumnyameni kunebantu labangaboni ukuthi basebugcineni kunebantu labangaboni ukuthi badzinga inkululeko kodwa badzinga mina nawe ukuthi kube khona lesekusho ngakho kwasimkhonde uNkulunkulu by availing ourselves uthi Nkosi thuma mina Nkosi incwadi ya Exodus nayiqala ikhuluma ngebantwana baka-Israyeli babodwa eGibhithe bakhala kuNkulunkulu lo ngathi ukhashana kodwa egcineni kwale ncwadi if you go to Exodus chapter 40 lithiwa kwakhiwa itabernacle lithende lekuhlangana and the presence of God came down and was amongst them bathandekayo lokho kithi kusho ukuthi nangabe sesivumile kukhokhwa nguKristu from le tono lesikito from lokugcizeteleka lesikuko from le muva lesibuya kilo nangabe sesitinikele uNkulunkulu yena uyehla abe phakathi kithi enasa sekhathi kithi yasinika amandla ekwenda konke kodwa lokho kutawendeka nangabe utinikela kuNkulunkulu tawendeka nangabe ukhonda ngakho ke bazalwane namhla kusihlwa asimkhonde uNkulunkulu asimkhonde uNkulunkulu sesitawuthandaza ngendeka kuwe wathi nikele enkosini kepha ngebuze bendlela kunetinto letifikile empilweni yakho takutsinzetela uva ngathi angisakhona kodwa namhla ngithi he who is able to do exceedingly and above what we can think of ukhona namuhla utele kutawukhulula wena ngusimakathe uNkulunkulu akehlulwa lutho ngusimakathe uNkulunkulu ungetulu kwako konke ngusimakathe uNkulunkulu ufuna kwakha ubudlelwane nawe khona utomkhonda kahle uNkulunkulu khona namhla kusihlwa sitobemethela igama lakhe igama lasinika lona uJesu Kristu the name that is above all names
And at the mention of the name Jesus Christ, every knee shall bow and every tongue shall confess that Christ is Lord. Sisukumile bazalwane. Ngabe ukhona yini lo khona yini? Lothi nje mvile ngalo Kristu. But angizange sengithole ithuba lekulahlekelwa. Lothi nje mbabonile labanye bakhuluma ngalo Kristu. Kodwa ngebe sengambuye. Singakhuleka kunye nawe thandekayo lapho khona khona. Ngoba le ndlela leya ekumkhonteni icala ekuthenini ube nebudlelwane naye. Lokho kwenteka ngekuthi umemukele. Mhlawumbe ukhona lo munye lothi uyathi ngiva kwangazuthi kunetinto letingibambako, kunetinto letingivimbako, kunetimo letingivimbako. Sikhonela lokho namhla khuleka kunye nawe. Sicela nje simakade sithi Nkosi ake ungenele. You can pray in your heart. Uthi nje Nkosi, ngifuna ukukhonda. Nkosi, ngifuna ukukhonda. Wethembekile uNkulunkulu. Vele ufuna labo ngoba usindisele ukuthi simkhonde. Mkhonde simakathi. Mkhonde uNkulunkulu. Locela sithandaze. Baba ngicwele isenkosi Jesu Kristu. Sibakathe uNkulunkulu. Sibonga Baba ukuthi wena uyabona. Sibonga Nkosi ukuthi wena uyeva. Sibonga Nkosi ukuthi uyati. Sibonga Nkosi ukuthi kude lokwedlula ngemuva. Ngabunye nangabunye Baba kulendlu uNkulunkulu engcwele uyasathi. Uyasibona uNkulunkulu wethu lophakeme. Lithi livi lakho wathi Faro akabakhulule kuze batokukhonda. Simakathe siconza kahle ukuthi nathi usindisele ukuthi sikhona. Bale kuliki simakathe lokusibambile. Lokunye nje Nkosi we doubt ourselves. Uthi ngabe mina ngakhona yini. Kodwa simakathe sibonga ukuthi namhla kusihlwa. Uthi wena Nkosi ngeke sikwende ngamandla ethu. But wena ukhona. Wena nje ufulathile sivume Babe. Kuthi nikela ngalokuphelele kuwe. Sinikele imtimba yethu simakathe kuwe njengemhlatshelo lophilako nalo emukelekile phambi kwakho. Wena Nkosi utawucethela umsebenzi wakho. Nali ibandla lakho simakathe lilambele wena Nkosi. Funa kuva wena simakathe ukhuluma kithi. Funa kukusebentela uNkulunkulu wethu engcwele. Lifuna ukukhonda simakathe. Lesikwati kosimakathe ukuthi nasinikele kuwe. Lithe livi lakho Babe asifune umbuso wakho Nkosi.
nako konke kwawo tonke letinto letisikhatsatako Nkosi ukuthi asiniketa tona. Befikile bantwana bakho lana Nkosi itolo basivetela bufakazi ukuthi nebhala ngathi la sengiyekele ukufocusa kimi ngafocusa kuNkulunkulu. Sengikhanza yena uyatenda letinto bengisolo ngizama ukutendela tona. Sicela ukukhonda Nkosi. Sikhonde kahle. Sikhonde kahle uNkulunkulu. Kodwa lokho kutawendeka simakathi nasinendlelwane nawe. Kungakho Nkosi siyathandaza namhla kusihlwa. Thandaza babe nalokhona endlini. Losi nje Nkosi angeni kahle angahambi kahle. Kukhona lokuhambe kwakuphazamisa. Kodwa namhla kusihlwa ngiyatinikela kuwe. Namhla kusihlwa I dedicate my life to you. Namhla kusihlwa I commit myself to you. Uthi Nkosi ake ungisebenzise. Siyathi babe tinto takho utenda kahle. Ngabuye nokhona la endlini simakathe kwangathi ungamhambela in your own unique way. Kuze babe umsebenzi wakho sizowenza kahle. Siyabonga babe ukuthi awukasihlanganiseli ilite namhla kusihlwa. Kodwa sibonga babe livi lakho bese likhulumele impilo tethu. Asithi singaliva simakathe bese siyalenda elidumo lonke libele kuwe. Sesinikela babe letinkonzo tonke tisaqhubeka kule weekend. Sithi babe lencane. Akube kuhle kuwe simakathe. Usibona Nkosi sikusebenzela. Sina siyabonga emazulu simakathe. Ngakho konke lokuhle losendela bona silibandlela ngabhalala. Sisathi mahwalala for Jesus. Sithi Nkosi thumamile. Siyabonga babe ukusana ithando lakho kusanele manje kusihlwa. Ngegama likaKristu Jesu Nkosi yethu. Sekayabuya impela bazalwane lamakhaya. Sambonge nabazalwane ukuthi ngibeke usiwe namuhla. Ngiyacela abazalwane basiphathele nje imemetelo ikhona. Asonzele ngebili ukuthi asizuyasivalela. Dwala kukhona bekuna namuhla nalobo kumakhada kanje siyabonga kakhulu Mfusela Mfundisi Mohammed namake siyabonga kakhulu bazalwane nabo babe bonke labakhona bomake bamfuna basha ngeSunday school siyavusela bazalwane tincane timemetelo tethu letikhona bazalwane kuthi kusasa siyahlangana nga9 la eSompeni for outreach yethu sitase siyasuka la Sompeni bazalwane siya egroundini kumahalala for community open air bazalwane letawucala nga 11 iphele nga 2 and then entsambama siyabuya bazalwane inkonzo yethu iyaqala nga 5:30 iphele nga 8 lokunye bazalwane labatawusinga i-transport yekuhamba siyacela ukuthi basale nangekhathi eSompeni bazalwane labahlala around eTrudana bazalwane siyacela ukuthi bahambisane kube bede lo hamba ayedwa kuze ngosami sitawuhamba ngekuphepha bazalwane amen siyabonga bazalwane lemetode kuphela sitobala bazalwane
Baba wethu lengcwele ngegama Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga simanathe siyabonga umusa wakho sibonga lothando lwakho uNkulunkulu wethu lengcwele losiphele mna namuhla ukuthi besingahlangana ngalena ndlela kulela ndzawo uNkulunkulu wethu lomusa siyabonga ukuthi inkonzo yonke seyihambe ngehlelwa nguwe simanathe sithemba konke lokwendekile bekuhlelwe nguwe bekuplanwe nguwe sesiyaphuma uNkulunkulu wethu lomusa namanje sizishona emakhaya ngoba hlukahlukana kwethu sivikele usibiyele nangelithando lwakho uNkulunkulu lomusa size sibuye sihlangane nakulelanga kusasa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha amen.